ما مستر مسعود دمت خوش به دم واجی باش و تماشاوان و گهدارن قناة رونای تیوی گلک سپاس شو. بله سپاس جبوتجی ما مستر مسعود از باورم ارکاته و بویرنگیه برپرس اوفیسا سرجمهریه لباجار کوبانی نهاتی گوهرتن؟ راست. بله راست. بله ما مستر مسعود ام جوه که دست بکنها چما حکومتا یعنی رژیم بعض سیاست هان دامشاندن یعنی ارمان دنگ قد بیا مامسته. بله ما مستر مسعود دنگ و صباشه اول و صباش بس قد بیا تمام کرم که. بله نها هدف حکومتا بعض ج تعریف کردن وان ناو گوند و باجار کردا چه بو یعنی ارمان جاوید چیه؟ راست مامستنها هرکس زنه حکومت بعث اگر جبری وجی حکومت ترک یعنی دولت کو تتریک دمشان لهرمن کو وانا ام بجن داگر تکر ده هندر و سیاست دا عین سیاست جی پشتی کو ام بجن ل سوریه هات چکرن هرکس زنه تاریخ آواکرنا کومارا سوری یا جی ام بجن دولت سوری کو جه 1925 ورداده ایدی وکو دولتی وکو کمار حتا وکرن و ام بجن وکو سوریا الکبرى جدا بو وکو بلاد الشام منظم چروک نورنگی له هر دوی ام بجن کو سوریا به شکلی خاين ها هي کو ایدی حکومت بعث یجی ام بجن اکیب بعثی وکو سیستم بعثی سوری روشکاندن دان دست به سیاست تعریب کردن جه مناطق یا ام بجن حرم کردان طیبت جی ام بجن يكون في حزام العربي اللي كان يجي ام بجن خط العاشر حركه زانه يعني ايكو ثمانية خو مازنن ايكو ديروك خاندي ايكو اللي كلين كرنا دزانن كو لفيدر السياسه حكمتها بعثه يك هدف وانا اساسي كو كرد لسرخه خطر دين وجبو يكيجي خاصة كردان بحلينن وكو انسمالسيون ام ديفيجن يعني حلاندنا كردان بكن قربكن بقركرنا كرنجي سبيان فيجن يا كمين وانا تدي انسان حرتشت تناس كرن بناوي خا وكو ناسنامه اگر کسایت به ناسنامه خواهی اگر باجار به اگر هرم به اگر ملت بجی چاندک خواهی ناسنامه کی خواهی چاندی و دیروکیه بله جبویا که وانا خاص دوی که دست بکن و ام بيجن بله ما مثلا سعود ام بين سر بو يك دبلغين فرميده نافي مثلا ميناكم بيجن كوباني برا عين العرب منا خلكي وينا نافي كوباني لدكن وجيهان قش بنافي كوباني وينا اصدقائي يعني سوري بنافي كوباني اديتين اسكرن راست مست تدیم کو دنگ جهنک دارته لما جبوی ناوی کوبانی بتایبت یعنی هر کس زانه کو کوبانی شخال کی کوبانی ج گندوار و باجار در دور کوبانی ته بپرسی کسین بگوت به تمن مزن کوبانی ناس دکن بناوی کوبانی یعنی کس کوبانی ناس نک بناوی عین العرب یکو حکمتا بعثه د سالن حکمی خدا وکو ناسنامه کی رسمیه فرمیج بو کوبانی دیار کر ل او تن داری بلگه و ام بجن ده رسميات ورقيه مجرد بجن او جي مجبورياتك خلق مجبور بو يعني لامن دفا صالن داويدا كو ام بجن بشتي دوله القاعده يعني داعش كل في هرمي رجلات نافين جارا كدن غوربو غشبو لكوبانين كوبو ام بجن يك جيهان يكمين كو پیشی گرتنا یجی ام بجن خلاص کرنا داعش یا هنه هری هوف كو توایی سر توایی جان خطر بو جبویا که کوبانی سمبول آزادی و آشتی بو کوبانی سمبول برخوادانی بو یعنی کوبانی جی کوتی دا داگرکری یجی ام بجن هزن هوانه یکو ام بجن دجی راستی گلان و دجی ام بجن حقیقت کار دکرن کوبانی لهامبر ویا که وکو ام بجن سمبول وکو ام بجن مرتاله کی هات سکناندن و دنیف جیانه دا دنگ دا و دنگ خفدا جویه که هر کس زنن ها ام بجن سالانه یکی ماه یانزان دا روجا جیانیش بو کوبانی یعنی نابن روجا جیانیش بو عین العربه یا جی روجا جیانیش بو سوریه راست بو و جهانی زمان حتی پر کسان دولت دروا یا ام بجن لجین دوری سوری یعنی ام بجن وکو جغرافی دولت دور سوری ناس دکرن بناوی کوبانی جبر کوبانی مگو وکو کد وکو سمبول وکو شهادت وکو قهرمانی جبو توایی جانه خبتی و شهیدان و کانه به
ويا كي جبوي إنسانتي مروفهي قزنج بك آزادي وعشتي. بله ما مستمع سعود نها اف حكومتها هان هات قالك قوتن ام وكا هيفيت دبينن جو وكا نوكا ريجيما بعصبه هن جو هرتنا د كرياري خود بك جبرجو وكا تجربه البيشاوي بعص ورو خواندناوي شو هبو يعني يجبونا كي شارنوسا ويجي نوكا يا بعصبه جرك جو هرتنا بك يك جوان جو هرتنا جي جو هرتنا هشمنديه خول برامبري بيكاتين سوريه شو او بيكاتين هانشي كردن قالك بيكاتين دي ترجي هنا لأن دبينن نجوهرت نا راهشت جندين عربة يعني جي عردين كردال وبنجرانت ونجي رانشت ونافي عربي لسر جندو باشار رجاوي كردستاني يعني هشمندية خو نجوهرت وإذا منها لبيشيا ما كردا لرجاوي كردستاني چه هي جو بكن ببي حكومتي ره دنجتا قطو مستدويدا. بله ما مستمع سعود يعني أسخازم ويك ناز بكم شر البيشيا كردا هي جو بكن للرجاوي كردستاني نتني كوباني باجار قامشلو باجار عمودي باجار دربسية يعني حتى بحسك كيجي شل بيشيا كردا هي جو بكن جبونا كي بي سياستا هم بگوهرن بي هشمندية هم بگوهرن بله راست مستنها لپیشیا کردان به تایبت دادی مگوت یعنی وکو سیاسته کی دولت بعث یا امبیجن سیستم بعث بکارانین جبوی تعریب کرنا منطقه یا هرمین کردان بگشتی یعنی جعفرین را بگره و حتی هنین امبیجن دیری که کو نافين جدا جدا ها واجب اكيد ريبورتاج ورا درباسكو كو قندك عامودي هن زم ناف تشلي كرنا لفيدر الجماج كوباني هن قندنا مثلا بيت لحم لي كرنا بيت لحم خليك نزاني بيت لحم شي يعني او قندنا عربي شخون نزان يعني خاصة لكوبانين نوك بلكي باجار عندنا كو يا قندكو نزكا مركزي باجار حلبون يا ام بيجن دنيف دا مكونات وكو ام بيجن عربي البيشون كوباني حركز زانين كو ام بيجن تاني كورلي هابون ودا الي گرتنه دا الي يعني ام بيجن دا انستاندنه مركزي وحكمات راه هنكي زحمتي خابون جبوه كي عربي جي بر نزان بو لاماني وكو اني زمان جنا حتى ام بيجن ديري كو ناف مالكيلي كانوا كو هروها وغندوار وباجار دين كو ناف هاتو غارنتن او ما قلت ياكي سياسه تعريب كرنيه دروي راستيه دروي ناسنامه راست يا هرميه يا گلانه يا ام بيجن چاندوانه جزء درجي كو امبيجن حكمتان ها كو امبيجن هاتي تشيكرن حكمتا دمكي يكو امبيجن هاف بيمانن كو بريفربريا خو سريا امبيجن ب قصديرا بريز مظلوم عبدي وامبيجن احمد الشرع سروكي حكمتا دمكي هات تشيكرن كو ياك جي تدا بنجاه خصوصيات هرمان وتيبات كردان يعني وري برشاف قرتن ل مخابن هيرو حتى انها ام بيجن تشتي البرشاف يعني ديارنا كو حكمتا نيتك خي ام بيجن دخازه واتشتين غوتي بيغونه يجي راستي هانا كو ملاج بويا كي شورش كر كو ملاج بويا كي كدا كو ملاج بويا كي شهيدان كو اوقاس الصال دريش كر كو ملاج بكي هدف وارمانجن راستي خلاص بكي ناسنما خا وديروكا خالسر وديروكا خجام بكي وهبنا خا افاده بكي ل هيرو جي ما قلت او حكمتا دم كده ديارنا كي لكلك هيرو تشجرجا جخلكن ام بيجن روجافا يا ام بيجن كوباني كو ام بنافكن بالتوي خلكن كو مقدور دبينن يا ام بيجن سياستك فيرنجي بسري وان هاتيه جرك ديكي هيرو ج چالاکیان ج ام بيجن پیشندانان ج خا پیشندان یا ج ام بيجن چه ریو ریبازن جدا کو هنه بلگهن دیروکی تشن ایجا ریبازن قانونی یعنی وکو زاگون تدی دولت سوری داجی دولت هندن داجی دولت کو زاگونن خا حرمت دکن یا ج ام بيجن احترام دکن دیسان جی وکو بلگه و تثبیتن هنه کو هی ام بيجن حال حرمه کی کو نوه خاچیه گرک دکی ام بيجن وکو نشاطات و ج چالاکین بورنگی دار كيفن وام بيجن ملات خاجي يعني ام جي وكو ملات جي بي ويا كي نمين كو ام دكانبن با تثبيتان يجي با راستي هان هي تثبيت بكن جبوي هم وكو ناسنما وهم جيبو وكو ديروك وراستي ها هرم كو ام تدا جيان دكن بله ريزدار مسعود راستيش قالك اسباس جوابا خافتن وبانا غاهيان لنها لكوباني جبرتجي يك جي خلكن كوبانيه نافي جندو باشرا هل بتاتي جوهرتن يعني نافن عربي ليكرنن
لي بيتر دنابا خلكن وي رسنده بچتي ناسكرن مثلا ميناك حلنجي هي قالك جند هنا وك او تاعني سر زمان ابنا افقدانا هنن بس بيتر بنابي خويا عربي تي ناسكرن يا بنابي كردي تي ناسكرن بله ما مستعدی من آنی زمان میگوید نه هرمن کوبانی به تایبت یعنی بکی از باورم هرم رانیا و کرد گشتی بورنگیه نه حلنج هرکس زانن لاست دنیای گشتی یعنی که کرد گل کره به یعنی ام بجن ایج هرم کوبانی به یجی اکو بهستی نه فقط حلنج یعنی وانا ناف مخابن غصانیه لگیری مثلا شیران فرز دقل کری یعنی شیران دیروکی عالم هر کس دنیا زانه خودی شارستانیه شیرین خانه المتحفنا کل متحف سوریبون کدرا برن متحفه بجن لوفر نظام لکی داره یعنی دیروک خانه و جین دیروکینا و وارگه این کردان یعنی هر کس زانه ویا که جبویا که الهرم قد تجاره ناتی بالا کسیه کو بجن ناوی حلنج ناوی کی غصانیه یعنی يجي نافي امبيجن قندك ديسانيز هي كورانا يعني نافي خاجر بين بيت لحم مثلا بيت لحم انما قلت يعني وقت تجي كردك هرم برسبك جوج بيت لحم عجب نافي خارنا كي نزانه چما واتاخه جبويا كي او وين راستي السر عرضين نكانه مندابك ليه وقت واجب كي اني زمان ده نفس انه دايكو بتشكرابون سالين داوي دبستان بعسيدا مزنبون ويكو امبيجن بكي هناك دوري جفاك خابون هناك چون باجاران درندن بلكي ده تاثير خابان دور خال سروان كر لدراستي خدا نا خلكي هرم حتى ها بنافي خاب هبونا خاب نصما خاب تناس كرن ويا كيجي باريس بله وكيدن برسا داويش ده بجمريا خاطري خوش طب خازم قد هبديتن وين دنابرا و باريسغا حلبه ده چه ويش بونا كي نابن كوباني جبر تديد بريان هاجي حواله مي روزنامه‌وان و جالاگوان لباجار کوبانی وکه حمله کې دان دست بکرن وکه پنګاوه کې دان دست بکرن جبونا به کوبانی راسته باشه بګوري چالاکیه کې گله کې مزنګو هر کس ته د بجدار بو و ویاش خو مدا سرکرانه جبوبه کې قد هبدیتن بنابر او حلبه د چه بو پاریزګه ها راست قاضي وكو بارزگاه چه نبو لوكو ام بجن تدي لفيدري كوباني هرم كوباني وكو منطقه ام بجن مدير منطقه كوباني هفديتم بوريا تشيبو وجي ديار كركو وكو بلغاك يا طلبك رسمي فرمي راكي جبوي وزاره اداره محليه تدي او مخاوله بغارتن نوفان يجي ام بجن تثبيت كرنه وياك ل از بجن يعني بكي واتيرناكي او پنگاوا کو دست بکری جوی ریزه چالاکی یعنی وکو ام بجن خاپشندان یعنی وکو مشروع وکن و وایهین دوام بکی حتی اینکو نتنی کوبانی بکی جوی توهی باجار و گندوارن روجاوای کردستان کو ناو خویرسن و ام بجن دروکا خویرسن وره پیش و الگوری و تثبیت و جبویا که و ریزه چالاکی بلکی مگوت یعنی داستن جهانی داش ببن داستن ام بجن هفدیتن داستن زاگونی داستن قانون ناو نتویا یکو بحث ویا کان دکن و دوام بکی حتی نیکو بکن ام بجن راستیا ویا که بله هیوینه گوابیه که آیات زودترین دم ده پیک وره راستی جیم دخوازن رسانیا کردان وکه خوب مینه چه ناف به چه جلوبرگ چه حتی نی چند آوا و ایدی دیزاین آوا یا جیانی به گلکی سپاس ما مسعود بوزی برپرسی اوفیسا سرجمهریه جباجار کوبانی مالتا آوا